le tshwarang la mathomo ka ntwa zanke wa ibala gore le la lo wena lo kika matso then azanke le no lo bolela maka so la bobedi bafana la bobedi ba re bokete mo tshwere thipa o dira so ba le be ba dutse ko boxer ba go bona tshwere thipa gore wena o kitima so let's say ke ba ka tlhakana le motho ya mekoning for example a kitima ba le ba go kitimisha ba iputsisha sa mathomo gore motho la tshaba nga tshwereng thipa wa nkwesisha mama gore go kitima let's say for example o kitima o tshwere tshuni community ya go bona ba iputsisha gore kwa morago dirile eng ke re kitimeng re kitimishe motho la re tsa re gone go kwisha gore why a tshwere ntwe because be ba ka stloge ba le ba kwa boxa kwa ba kitimisha o fela gore wa kitima mang le mang ga kitima gore nya ka go phologisha o phela ba gago mara if o kitima o tshwere weapon wa kitima o tshwere thipa like this wa nkwishisha gore o ba fa a reflection of something but kenya gore o mpotse nnete mo ke a gopela o ska solo busy rena because ke tlo dira nna ya ka research engwe ke tlo ya ko box I'm going to do a research on my own mpotse fela gore vele thipa ona le yona gore bo itshwere tšatšile a ka itshwara thipa a ke na le shumtsa why o reng ke be bo tshwere thipa bo tlo ba tlhapa ke ra gore like ka mkhobang tlatleng ka gona ba nya kompeta le ne tlo nya go titefeletsa cause ba nya kompeta la ka la botlelo ke be ke tshwere thipa no tlo titefeletsa okay a re ke boltshishe mama ganyane ke boele ka mo go wena because taba a re bolele ka taba thipa ngwana ga go wa tseba gore mhlamong ke motho e leng gore a ka ba a le violent in terms of what di tshwara di thipa will ba le any complain ya di thipa or some sort of sanka ke ba le complain le thipa nne ka gae a tswe ka jarata a ke dumele ba tswa ka jarata ke mo reketse laptop or a tla go dula style ka gae o dula ka gae o tswa ke mo rumile or o tswa ga ya ga bo pitao and ke ba beela nako kana go sto ke nya ka jarateng okay ke go lebo ke tle go wena papa ngwana gago go ya ka mgo mo tsebang ka gona e ka ba ile thipa like violently so na go tšatleng thipa o ka be kwa ga ona le thipa ile ngore tla mongwe ile wa I cry se gona or some sort of ene le ga e tswa sa tshwara selo bana ke mmona ai so no taba thipa ba e tšha ya tlaba ya thipa o no tswa sa tshwara selo oh okay le tswa go I plan up emampele ke tla a go mishuma tswa se sekolo mo anke ke wena ko ke lebaka girlfriend o methetseng ka matlapa mono bo montshemela na ke thomesa ka story a kenya ke be se still e ka se be se still yeah nna re fitlhe pakeng ka ga boletse re memishitse ke tle ka pele ke boletse le ena ka re ke sanya go mmotse re mo kana wa le beta batho ba a tshaba ba betha o na le ba meeting be ba betile te ba tsanga te ba tsore ba ile ba metha mas ke ra yona ra motšiša bjale be ba le treat ba tsotla le wane re le test la pre nwange e gona mshimana ba yona flying fish na ke yona hine ke o ino na le mo re mpa mo ke 19 okay fitla go ke bya bira ka mo fase ke tlhobela le wa tshaba ke samge wa tshaba ga tshaba so ka bana ba ke sa para dieta ke ka skondiri ke granda mo khonenyela mo la test obsession mo re namela ka mo ka re fitla mo la box mo ra magala ba bua lena go mruleng ola wa mo la primary o tsama swere thipa a fetla mo ona le mongwe a swantse a tsene mo parking te ba tsa social swikela mita mo ke a wela fase o la re ga ewa gore ba o sekerile so o ile ka le side ba metal ka le mo o la sa re o ya fase wa ba la mafelo le meta molomo a itswa mmele a bete ke ma a bete ke ndumiso gore wa ba eta ka maswikane o me re na re fitla go mshimano from grela shitse dibete nna le ndai are you aware that gore ntwale na group e ka feletsa bola ile motho la ipotsa gore ke mamang e le gore lena ntwe le dirileng ka go kitimisha le gore le mamang what pushes you gore o nyaka go tsena taba tšao awa na ke ya mole be ke nyako botsa gore ka botse mo go diragala le ge nako ba mo fetša ka maswika ke ba botsa ka re o le ka le botlelo a go pela ga botse bona mshimane ba re mo fetša ka le botlelo ra o nga le phonsi ake se zombereka ngamaje ke nte nna be ke nyako re mo sware mfela re bolelele le bolelele na jwang le sa kitimlayo bitsa batswadi gore ngo mongwe a shuar trauma lena le bolela le yena le eng like rena nna be ke nyako no bolelele ka bana te batso ona na gore yena ba tlo go tshetsa wena ka mogolo rena be ba mboledisha ga botsele tšhomo tša ga ke bone ba sena bothata lena bjale nako ke ba nyaka mo fetša ka lebotlele ke ba botse gore nga mphontshe ke nako e le goreng o thomile o da ka gona ba le fotša lebotlelelele e ke gopola ga botse le fetile mone le fetile mo lebotlelelele o memshimana ke ka paka ebile ka mogolo ba e bolelang a re ba nyaka ga nka tshepa ka gobane o jikile mo moruleng mo mongwe so ba mo jikisha ka maswika
ba jikisha ke mang ka maso ba kitimisha ke batho ke na kwantsheditse batho o te batho boletsa re nna lebelo o tso mothiba ka kwa yena ba ipoditse gore mosheile a re nna ka gore a ntsebe ke tla o mothiba ka kwa boa le ena o la ka gore wa bona gore o setša fitlhile ka mo ere ke tšhabe ke lebe kae ke boele kwa ke tswang gona nna batho ba nako tša ketima ba ntša ketima tshware thipa o e bone thipa wena ka gore o itse wa re wena o mmone ka re ke motho a ka go theetšang ka nako tše a tla go wena ba sa tshwara thipa a bona nako la re thoma re tlhakana le bone la mathomo a be se motho o le goreng kwa dinto ebile ke maketša ba re mošimane banong ke rata ba thipa re ya thipa ke tabe le create le ngore fela o e bone straight ke bone straight thipa le ge le ka mola box la ba botšiša ba tlo go botša ka thipa mošimane tlo go botša tswela pele so nna ya gore mošimane go wetse kene ya ke tsebe nna batho ba ke reng ke lwele le bone o ile wa mokgwatha o ile wa bethana le ena o ile wa mmona go betha gore something ke ntho ke le botjanyo ke re nna mošimane a ka mokgwa nna ba ke reng ke lwele le bone ke tšhomitšela tša gage o le goreng o mpethile mo ka tshipi ke mang wa o bethileng ka tshipi ba re bone gore go bethile kae ka tshipi cause ke kwa ba re o ka re o robegile tlhogo ba re bone so lela mtshana era so okay amona ko le mo rurugile ke mo rurugile ngwana mla lo ka mosete le ya o bereke le la go ke robetse ke samela ka mpe okay re ke kwa wena mtshana wena dintshang ka wena o mmethile ka ke tlatsi ya awana ga beta selo time wena bole kae a be ke tsa malo bo kitimishitse marolwane na be ke la gae ke itswane wena ko wena mang nna ina la ke na tlhogo le fatse le bue hlakana le ba la bolo seteng tja gae ke ba feta so malumbini onroma di kwai se re ka rata ga wa bona hlakana le a go shikira matali la re kitima ka mo ka so ke kira mshimano ba mkitimisha na lo ra ema ke me boxer ke me le Kabelo le Victor Kabelo le Robbie le sikuche dama lo mkotola man butom tala remle re makula ba le kuona ba ga kwa makule ba ga kwa makule ke mamola ke mapele ga Robbie ke mapele ga Robbie so mshimano ba mathakalisi kwa mo akushishi ba mathakalisi kwa mo ba mitakalele ngape mo bona mo switch wa re bo se gona marotse ba statement ka mka ga sona bona o tsebela ka e tsona dilo tsone maroro wena bo se gona o no mo tswang gona gore gore le wena o kitimishitse ga kitimisha nna the jaanong wa eno o thoma go monya go ntlhalosetsa gore mongwe a mmetha ka letlapa mara bo se gona be ke molebeletsa tse ba meti mara go le gore bo le gona ke le gona jaanong no wa tlhalosa bo le gona ke le gona le go direga dilo tseo ka mka tsona na tswa meti be ke eme ke lebeletse mara bo le gona be ke le gona okay ke go kwela statement se o tsena go mpotsa sona se ka se nthushi because gonne wa tse o thomile wa re bo se gona gonne wa tse gona ke nyaka o mpotse ke nyaka o ileng gore o bile gona o bile le matla go tsentšha go betha and everything ke okay ka gore wena bo le gona o bone o mmone ba tshwere thipa ba tshwere thipa o kape jwang brown then ka gore le re latlhetse mola mthwengela e ka ya thipa na go tswa mtshela ka metsi ba itshwereso ba mtshetse ka metsi o tshetse ke mang ke Kabelo ke mang Mashatola Victor ko mo ka kang ke thakaleng wa mfeta ba mtshela ka metsi a mphafosha a ntša tshwere thipa ya fella ka thipa a ke tsere feletse kana thipa wa Kabelo re mkra jwa ko boxela ka mkre ka re tlonya ka Kabelo wa mona ke go bona o imisha matsogo wena o mmethetse mona wena ga botsa ka gore le wena o mo a re na ka metha mtha o dirileng nna be ke tswa bolong o tlhalosetša sa bolong a ke ke nyako le tlhalosetša taba thipa ya mpotsa ka thipa ke nyake go ya bolong ke bone ba mkitimisha a swere thipa te ba tswa mthiba ka o kitimishe ke batho ba kae ne ile te batho ne ile ai ko ke ba tsama ka skontiring le mangape le Ndumiso le Skhumfe ba re batho ba le 10 nna ke bone ba bangwe wa ba bona marbolo gone ba bangwe ne ba sheletse go morago ke ba batlileng ba tloga kwa okay a fetša mo ke o a mothiba ka moruleng a fetša mo a tla Skhumfe na swere leswika o a mo visa ka thipa Skhumfe a tšhaba a fetša mo a itake leswika o a tšhaba a fetša mo nna le nna ka tla ke bogetše o bogetša o lamola a be ke tswelela a fetša mo ke Victor tla le sgubu a mo tšhela ka metsi a wa kaya mo la fetša mo tšhela ka